Mamela ke mkhulu ngoba lesithembu sakho sosakhile isithembu vele ku must ukuthi lamakhosikazi uwadlise. Kufanele lamakhosikazi uwadlise ubabuye futhi ubadlise bodwa bazwane bodwa. Mongana order mina ngitshela manje uhlala ungawuthola umsebenzi ngoba una order. Wena nje number 1 usikhothela uhlala kini kodwa. Usikhothela ohlala kini. Unemali na yonke into kodwa usikhotheni nje. Ayikho into oyenzayo ngale mali. Idlozi alisiboni isidingo sokuthi ube nemali. Khumbula ukuthi mkhulu la emadlisaneni kukabi kuzozala umuntu. Njoba lo muntu nidlisana, khona umunye ozoshiya isitho sakhe sangaphansi komunye. Khona umntwana ozozalwa lapho. Sinibingelele sinamukela hlelweni lethu le Echo Point TV lobingelelayo ke uxolani mfowambatha ke uShanda undaba ezithi sontshikazi uShoti uMantindane usinqamsodile Madlevana kwatsha ozicolo lomthide dakho dakhela ucatsho mbukelo Echo Point TV the call ungakhohlwa ke ukusubscribe nokulike nocomment. Uyazi ke ukuthi angihambe ngedwa ngihamba nomkhulu uKhehla namhlanje uthe futhi akaphinde abuye azosibingelela noma azosivakashela khona la e-studio ngoba umuntu othanda ukuthi engahlala hlale akhumbuze noma aqhuqhumeze abantu bakhe noma ababukeli be-Echo Point TV ngokusebenzisana kwethu nabo. Ngizothatha ithuba ke ngimbingelele ngimamukele ohlelweni lethu ubaba uKhehla akwazi ukuthi azisho azethule bese kwazi ukuthi singene odabeni. Napa ababukeli be-Echo Point TV mkhulu sicela ukuthi ubabingelele uzethule. Uhambathe kunjani? Siyaphila futhi kunjani? Siyaphila. Siphinde sahlangana futhi. Ngishi. Nangiva icingo lelingena ngami inhliziyo yami iyajabula ngoba ngithi sesifikile lesikhathi sokuphilisa abantu. Yeah. Sibonge futhi kakhulu abantu bonke abalandela lo hlelo ngoba bonke abantu abalandela lo hlelo bayakuthola ukuphila. Abantu bayaphila kakhulu. Ngithi angibuye ngithi cha abantu asiye phambili sibanuka ulwazi olujulile futhi sibabonisa ukuthi la emhlabeni basesekhona abantu abaneqiniso. Njalo mfokambatha. Thokoza mkhulu. Siyabonga kakhulu babukedle uyabonakala ukuthi uyaphila umqemane. Thina sesibuke ke bathi ke sigisi you lead by example. Yeah. Asiqala sibheke wena ukuthi wena uphilile. Yeah. Before abantu bekulandela. Awazi ukuthi ungazothi wena ulapha abantu abaphilise kodwa la ukhathele sho. Hawu ngixakekele nami. Hawu ngabe ngikulela ngeke uthi uyathwalisa kodwa kwawena uyihluphekela uxakekile. Sizocela nje ukuthi ke mkhulu njoba ke usubenzile intro bingelela sokuthi vele ke singene odabeni njalo ukuthi namhlanje mkhulu yini ke le oze ngayo othe njoba sikubizile futhi ukuthi ubuye yini le osiphathele yona ngoba ngiyakubona ukuthi ulambele ukusitshela. Mkhulu lento ngithena ngihleli ngabuka lo nyaka nawuqala. Ngabuka ukuthi abantu indlela abayimisele ngakhona ngalomathandana abantu bafuna ukwakha imizi kodwa kunabantu abaningi abalahlekile into nabayenzayo. Akekho umuntu angafuni ukuphila. Yeah. Akekho umuntu othi akhula athi angafuni kwakhumusa. Kodwa kunalezi zinto eziyibasic ezibalekile. Bengifuna ukuthi kancane ngibukele kakhulu abantu labadlisanako. Abantu badlisana abanye bayalayana. Umunye athi ngifuna ukumkhombisa ukuthi kuzogcina abantu. Umunye athi ngifuna ukumbonisa ukuthi yimi kuphela oyophatha empilweni yakhe. Umuntu usekalahlekelwe ireason yalento yokudlisana. Lento yokudlisana bekuyinto eyimfihlo. Khumbula ukuthi idliso lilodwa lisicitho. Yeah. Funeka lento leyo ikhulunywe ibe sebaleni. Ukudlisana lokhu kuyisicitho. Kodwa nakukhulunyiswe kwaphahlelwa kwakhulunyiswa kuba sekuconda kuhlalela nini. Yini lesiyenza sithi nje yakuphahlelwe. Asikhumbule kahle lento yokudlisana ithini. Ithi umuntu akadlisana nomuntu wakhe. Umuntu akadlisana nomkakhe into yasemshadweni. Ilesa sikhathi kulotsholwana. Ukuza le nyongo yembuzi icathazwa la kulonkosikazi icathazwa na kule ndoda. Lesa sikhathi kuthiwa lo makoti nalomkhwenyana abangene ngale bafike benze lo mafohlozana usuke kuthiwa ngamanye amagama lo akadlise lona lo akadlise lo abadlisane
so that lo muntu nomunye akekho umuntu la ngaphakathi kwelomshado ozophuma into ebeyenza imishado yakudala ilast bokuthi ugogo nomkhulu babhekene bona bababili bayazi ukuthi impilo yabo seyiphelele la abasayindawo babhekana bobabili icommitment bekuyileyo nto ecaleni manje kuyajola sabafuna ukudlisana abakalobolani akakakibo akazi umuntu lo muntu akana agreement nix nedlozi lalonkolelo umuntu afuna ukumdlisa kwayena self akazazi ukuthi nakadlisa afuna asebenza kanjani akalazi nedliso la kuba uthi iliphi amadliso ayahlukana ihlukani kanjani ke mkhulu kukhona umuntu othi yena nakuzodliswa unkosikazi wakhe kunedliso efuneka nakalenza kufuneka icala la kuye lifakwe kule ndoda le ndoda ilifake kulomfazi angithi uyabona ukuthi ledliso lenzani ukuchumana kwabo kobabili lento ingene kule ndoda le ndoda ithatha ifaka kulomfazi bobabili bane bond forever ilento efanele yenziwe kuphi emshadweni bese kunomuntu othi mina ngihlala kude mina ngikutshela kahle noma uthi ngaba yi long distance akwenzile lutho lokho long distance akukho la izongishayisa khona once lento nabambana amadlozweni wavumelana ichayile ubona umunye afola umunye ngevideo call umunye akhanyisa ikhandlela le omunye drive truck le kube mnandi ekhaya umuzi uyaphila ingani ngoba lento iyenziwe lapha ekhaya kunosekelo enziwayo ukuthi bese bencede ukwenza lo sekelo lento beniyenza zigcitshwe la ibaleni ngamanye amagama nomhleli kuphi uyakhumbula ekhaya osekhaya uyakhumbula ongekho ekhaya leyo nto ibond yokuhlanganisa abantu abafuna ukuthandana abantu abasemshadweni bese sifuna ukuthi ke naba sebadlisene abathandani bayathandana kodwa abalobonana lo sebamshaya ngesidliso lo umunye umkhile ukuthi mina umfazi wami angisafuni angene umunye umuntu ngoba umfazi wakhe akamthembi isuke lapha into yokungathembi uthatha umfazi womuntu sipene iqiniso angisho umthembi ngoba uyamazi ukuthi na umthatha komunye number 2 umfazi wakho ngeke ndacabana endlini yanzanga nabona ngasolinye wena waphumela ngaphandle lo mfazi wakho waphumela ngaphandle nobabili leyo nto anikaze nayikhuluma so isigcibo salapho wathi wena uyindoda la ekhaya umfazi wakho wathi nami ngoma ngiyamondla le ndoda nami ngizayikhomba nagcina kwenzakalani kudlisene kulala umakhiyana ngena khona lokukhohlakala ukushintsha imithi yamadliso kwangenelela lapho ke injalo mkhulu ngiyangizothiwa ngokudlisana kakhulukazi kona lokwentando ngizokuthiwa omunye umuntu njengoba mina ngumuntu wesilisa umkami athatha amashansi athi mhlawumbe uyangidlisa ngiyengizwe kuthiwa omunye umuntu idliso elintando limthandi engangidlisa ngenhloso ukuthi ngimthande uthola ukuthi mina lizofike libe yenye indlela ngaphakathi lingibulale kuyenzeka lokho kuyenzeka mkhulu kakhulu kuyenzeka futhi into engathi manje ihleli imengenyawo indoda ivele ikhushukelwe ishukela indoda ivele ivaleka isifuba indoda ivele ingaphili ishona indoda kunamadliso angeke azasebenza kwabanye abantu kunedliso ongathi uthi uyayidlisa indoda ivuke ngolaka ekushaya ikutrap indoda ikubeka emathuneni bese sebathi GBV kanti wena umsukelile lo muntu ukhakubo le nto ayisebenzi akusumuntu akubo angeke kuvuke kuwakubo futhi amadlozi wakubo le nto ayisebenzi kubo ibucitho ebengavumelananga ngabo angithi uyayibona manje ingakho ukuthi manje lento siyibuka lokuthi abantu abafunda ukwazi into yakubo no umuntu wesifazane ufunda ukuthoba zehlisa le ndoda naseyikuthobele nawe uyithobele nizoba right nakukhona ngoba vele manje sekukabi manje sekukhona amadoda angasebenzi awondlwa abafazi asithi kubi kodwa uthola ukuthi kune agreement abanayo abaphila ngayo so le nto leyo sithi thina okay abachubeke bakwenze uthola lo mfazi azive nganamandla adlise le ndoda ngoba bayeza vele athi le ndoda mina ngihamba ngiyosebenza thatha imali yami ilahle ngaphandle le ndoda ngiyondla ngiyenzela ukuthi kodwa ngithatha imali yami imixe ngaphandle ngifuna ukuthi le ndoda ihlale esitele ngilinde ngithi yabona kula sekungena khona lamadliso okukhiya umuntu ukuthi lo muntu lo usho ukuthi nakafunela kwamanye abafazi ufike lo mpipi uwe angithi uyabona ke manje kusho ukuthi lo mfazi kunento efuna simenze yona agcobise la ngaphandle asithi ayifake ngaphakathi kunento efuna kayigcobise endaweni ethizeni bangena nabana le ndoda ngamanye amagama le ndoda afuneke neyibona abanye abafazi ulahleke phansi lo mthambo uwe
bese nakhona siyijike nasebafazini nendoda ethi mina umfazi wami ngimenzela yonke into akukho lengamenzeli khona kodwa lo wami umfazi uhlulile and mina nginawo amandla okwamlobola manje kodwa lo mfazi sengihlule kodwa ngiyamthanda ngicela ukuthi ningisize lo mfazi ahlale sidele lo mfazi into esizoyenza ke lo mfazi sinento esizokwenza kule ndoda bese angene lo mfazi kusho ukuthi akambona enye indoda afuna angene emaperiodini angithi uyabona ke manje lo mfazi ufuna angene emaperiodini achitheke igazi engathi lo muntu ongathi uchithekelwe yisisu uyenza ukuthi kube yamanyala into angathi bayiyenzako stop lo nto leyo angithi uyayibona ngamanye amagama kuzothi uyamthinta lo wesilisa lo avuza igazi nawe ngeke uzungene ubone igazi seliphume phansi angithi uyabona bese siyijike futhi sibukele ukuthi akungabe ukukhohlakala kuphela lokwenzakalayo lento le noyinike lo wesilisa iba able ukuthi ikwazi ukusotheka na into ebhlungu idliso likhishwa ngedliso idliso nasenifuna ukuthathana nobabili senifuna ukushadana sefuneka kungena idliso elizodlisana nobabili elizobulala lokukhohlakala bokwenza kokunye komunye alikho idliso eliphuma moya cha special amadliso wangaphansi ngoba manje abantu bame ngenyawo bafuna ukudlisana ngaphansi sifuna ukuthi na uwazi ukuthi lento oyenzayo iba ready inama consequences ibucitho iyodwa njengoba uyenza lidliso liyakwazi ukuthi indoda nawuyidlisile ivale iqosho emsebenzini indoda ingaphindi isebenze duba amadlozi wakubo uzoyondla leyo ndoda nalo mfazi naye momdlisa kuyenzeka the same thing umfazi besebenza noqeda ukumdlisa angasasebenzi kuvaleke konke uzomondla uzobona wenzani khumbula ukuthi manje sizongena yini ekhaya ukukhuluma ke manje ubungozi kuphela umngene ekhaya angazi noma uyayizwa kahle hayi ziyakhala ke manje ikabi kakhulu lento kamadlisana kungana sizathu ungana sizathu sokudlisa umuntu usuka kuleyo nto ungamdlisa umuntu obone enkanuko ungadlisa umuntu uthi uyamlaya mawuthi uyamlaya khuleka uzomlahla wena ngithi asokuthola abangcono lizosukuma ledliswa kulomunye umfazi lesukuma abuye la kuwe senihlukene unyaka wonke abuya athi wena indoda yami kumnyama kubovu uzomthini ish ukuchitha lo muzi wakho esithiwa ngithi lo muzi wesibili awukhandile angithi uyabona ukuchitha impela uphushwa yilento na lento iyamdlodla andinamandla lento yamdlodla lento inelukuluku phakathi kusho ukuthi wena ucabulana nomunye umfazi lelukuluku bese seliyasukuma lelukuluku lithi ngiyifuna indoda yami ngiyifuna la uzobe sowenza njani ngoba ulikhiphanga kukabe ukuthi umona umuntu wesifazane umona umuntu wesilisa ungamazi ukuthi umonelana kahle ngingasho mina ngithi ngo 90% wami ngasho ngithi kahle idliso akumele nidlisane uma ningakabibikho othandweni lojulile lokuthi senize nashada njalo izidliso kahle la semshadweni noma masulobolile kodwa usumthathile sehlala nawe usomthathile hayi emjolweni nje ayelisebenza umkhulu idlisa emjolweni angithi manje nasingathi sidosa sibisele emuva kancane khumbula ukuthi thina sikhule senzelwa amaphathi kuthiwa nona 10 wenzela iphathi nona 16 wenzela iphathi nosofika isigaba sika 21 kuthiwa somdala yeah khumbula ukuthi emakhaya mandulo na umuntu bowusebenza abomkhulu nabogogo bebenzani abomama bethu babafaka le nduku ukuthi bampagcabe mabacala babase abentombini ukuthi angamithi lo angakashawa 21 amfake le nduku ukuthi le ntombazana abafana kajoli nabo abafana uyabanyanya manje la emzimbeni wakhe nabamshela uyabanyanya kodwa na abakhuzi uyazwana nabo bese nesekuthi 21 lento bese seyasuswa kulomntwana bese sekayafundiswa ukuthi hayi indoda iphathwa kaso indoda iphathwa kaso angithi le nduku naseyikhishwa sekayadedelwa ke ilesa sikhathi kuthiwa u21 uphuma nesikhiya usukela kuwe ngamanye amagama uvuleleka ke manje uthi so into omdala so ungahamba ke manje ke uyofuna umsebenzi so ungahamba ke manje uyohlala eflatini so ungahamba ke manje ke ngemvume yabantu abadala lesasikhathi bakhula yini isibusiso ingakho noma kuyakudala mawusona 21 umithile ubongenzelwe leyo party bongenzelwa ngisho umemulo laba bazokutshela umama abaqhuba amatshitshi ukuthi umemulo ubaleke kakhulu kanjani ingakho nasokwenza umemulo sokushintshwa lebovu awusafaka ibovu usufaka leli limhlophe
sekushintshwa lo muthi kuyacaca ukuthi lo saka estage sobuntombi sakayaphuma sakayoba muhama ke manje kufuneka kuhluke izinto esizenzayo zamandulo nezamanje ukuthi abantu balibulala isiko babe balazi khumbula ukuthi abanye bayashada athi thina siya commissioner ashiya amalobolo 2 years bese bayahlukana umthetho lesintu sethu asingasisusi ngithi yiso lesesiphila ngaso yiso lesesizoyenza ukuthi lemizi yethu iphile khumbula ukuthi mkhulu la emadlisaneni kukabi kuzozala umuntu kwalo umuntu ozozalwa la njoba lo muntu nidlisana khona umunye ozoshiya isitho sakhe sangaphansi komunye khona umntwana ozozalwa lapho asingene kuye kancancane ukuthi khona umntwana ozozala ukuthi ledliso lalingamngenanga kahle lo mntwana uzozala xhwalile asike sikubeke kube straight hayibo uthini manje ke miyazi ngikuzwela kude mkhulu kodwa ngiyakuzwa mkhulu ake sibeke akethi manje unangu unkosikazi uyakudlisa wona umngene kanti lamadlozi wake nayiphikisa lento noma ungena lo muntu wesifazana bese uyakhulelwa yena jabulela ukuthi wenze njani ukhulelwe nasezala umntwana kuthiwa ipremature lamadlozi athi no man lo mntwana uze kabi ungene ngani ngaledliso okay number 2 kuyenzeka lokuthi lo muntu wesifazana uphuma kwenye indoda uza la kuwa kahlanjululiwe futhi aqhubeka yenza lento ayenzayo wena uthi uyamithisa kube miscarriage sekungena izimo ezihlukayo ngendaba yani yemadliso ubungozi bedliso buningi nobuhle babo futhi buningi alingenela hlala kahle khulileka kuhle lo muzi uyophila lo relationship iyokhula niyofika niyakhona kodwa ngithi mina kuhle ukuthi asithandane ngeqiniso qala thandana ngeqiniso hlungana amanga khuluma iqiniso nje relationshipini akube straight kungaphambi kokungena imithi ayikunzima la kwezomsholo kanyiwa ngiyangibona noma umuntu odlisiwe mhlawumbe kakhulukazi obesilisa thina ke thina bangani noma thina libandla ibandla sheshe sikubone uma ukuthi udlisiwe noma ungasitshelanga sikubona ngikhuluma sikuyakubona ukukhuluma indlela okhuluma ngayo izenzo zakho ufike kube kubi ukuthi mase sikutshela noma sesikunika indlela ongaphuma ngayo kuleso simo ngoba kuhlungu ubona umfowethu odlisiwe mfowethu nayila ifike isigile khona kubuhlungu ubona umuntu odlisiwe na ubona umfowenu umbona ukuthi le mdlalwa ngayo naye ingane yakwethu seyiwasha amaphenti manje naye ingane yakwethu sekwenziwa unompopi izenziwa yini nazi izinto idlozi liyakwazi ukukulwela ukuthi lo muntu ufuna simzamele indlela yokuphuma lapha akasaphumi phela akasasizwa lo muntu khumbula ukuthi nase lo mfazi nakakunembe kahle nase kakushayile akunqobile futhi ikhululeka ngakuzwa lutho sekufuneka thina sibe nezindlela ezokuthi wona uzawuphuma kanjani kulento le angithi uyabona sekufuna sibone ukuthi umfowethu siyabona ukuthi manje akasayingeni indaba yokuthi azosibona umfowethu akasayingeni indaba kamawakhe umfowethu akasayingeni indaba yakubo umfowethu sekabheka indaba yakhe kumakoti kanti yena bakashadela kamakoti noma bakashadela ukukhuliswa isibongo sakubo yayibona ufuna sibuke nomehluko alright asingakubulala okunye kukhona kwenye kwavela engengakubona engengakhuza abafowethu kuko asingambulalini futhi umfowethu nasibona ukuthi ulungisa umuzi wakhe kunabafowethu njengoba ngibekile ukuthi kunabafowethu abangasebenzi kunabafowethu abalekelelwa abomama isikhathi nesiningi yibo abafowethu abeza kithi basitshela ukuthi mina ngiwasha amaphenti endlini ungayikhulumi le nto kithi ungazivezeli thina le nto la sifuna ukuyazi ne na usuvezela le nto leyo uthi asikujudge uthi asikuqondise wena uthi asikubuyisela yini ungasitsheli ukuthi wena uyaklina kakho asifuna ukwazi usuka wena ufuna ukufaka ukukhuluma kuphi emsini wakho ngoba wena uhlila wenza lutho le mfazi uyesebenzayo kwenzeka ivice versa la
kumele uwashe. Kufanele ukuthi ufanele ukukline lapha endlini. Kufanele ukuthi upheke. Kodwa thina ungavala le roof layer kuvala amafastera. Uyeke lo muzi wakho uvalekile. Ufike ukuthi uhlele phansi uphuza ubhiya ubuyele emzini wakho. Uzoba nepeace. Yeka lokuthi nasikhuluma thina ngeentombi zethu la obese uyafakaza wena. Uthi yazi umkami uyangishiya, umkami ungashisa amabhodo. Uhlenga naphi umkakho lapha? Oba la yena makabe emsebenzini. Angithi uyabona ukuthi yini esimo zayo. Ukhathele vele. Ubani ozomlekelela ngoba uwafuna ukuyomlekelela. Uyathanda ukusifaka ekukhulumeni. Thina singabafowethu akufunekanga silahlekisana. Futhi sokujaja thina sohlala phezulu kwakho asinasikhathi sakho. Thina sohlala phezulu. Ngidani le washayo, ngidani le pheka. Washano nendlela. Vuka ngolaka ume uthi awuyenzi lo nto leyo. Angisesiyadukisa. Siseqhatha nombuzo wakho manje ke thina singena kahle ke manje sizokwenza ukuthi nohlelo ngena kanxeba njengempethu. Uthi kodwa lo mfazi vele uyachaphaza. Kanti akachaphaza. Kade into niphusha neminyaka niyenza. Ungenankinga futhi bokwenza kahle. Umane wahlela nathi. Thina sakhuluma ngeentombi zethu. Sakweva thina ukuthi intombi zethu ziyaklina, intombi zethu zenzani. Wakitazwa into efile engasebenzi kuwe. Wakhohle ukuthi thina siyasebenza wena usebenza. Siguqule. Bese kube khona nabo mama abangasebenzi. Abo mama bavuka ngamagawuni bame emagedini. Basho ngempempe. Basho ngempempe. Lo uzawutshela ukuthi la endlini kwenzakalani, lo uzawutshela ukuthi kwenzakala endlini. Athathe le peer pressure yangaphandle. Azoyifaka la endlini. Angithi uyayibona ukuthi uyalimala? Iyalimala ke manje. Umuzi wakho uyalimala. Indoda izawubuya la ekhaya yolufazi akaklinanga. Bekakhamisela lapha egedini lo. Xoxa indaba zabantu engamdingi. Ezingamfuni kumfuna. So limala umuzi wala ekhaya, ubaba la ekhaya akabuya athola ukuthi umama la ekhaya kenzanga lutho. Noma uthola ukuthi indoda iyabuya, ikuthola uhleli nabangani endlini. Abangani bokwenzani? Abangani abazokutshela ukuthi la kwakha amakhethini sayenzani, abazokutshela ukuthi ukupheka ku 2 plate, bona emizini yabo kunama 4 plate, emizini yabo kunama plasma. Angithi manje le pressure yakamakhelwane uzoyifaka la endlini. Ngasuka lapho nizothi indoda ayikondli. Uso lapho uzothi indoda ayikwenzeli lutho. Ususukhuluma. Indoda ithatha imali idle lapho zibani bani. Wena ususukhuluma kwamakhelwane wazokufaka la endlini. So madoda ne. Ngithi ayibona ke manje. Wena ukhatha umuzi wakho. Uyeka ukutshela abanye abantu ukuthi bachatha umuzi wakho, uyichathele nje wena umuzi wakho. So kubalekile ukuthi umuzi wakho awube yiprivacy yakho. Xoxa ngazinye izinto. Na uhlula ucoca hlala emzini wakho. Nakho ke. Na uhlula ukukhuluma, ungazi ukuthi uzawuphawula uthini, nasikhuluma. Thatha ubhiya ufake efrijini wakho uphuze khona, ubike iTV nabantu abakho, uzoba nepeace. Ngoba la ngaphandle mama yathi nasi siyahlafuna la ngaphandle. Sinomona futhi. Sinilindile thina. Samfuna la mfazi wakho hleli naye lapha endlini. Siyakwenza njengoba sikhuluma ngabafazi babayithu la abekho lo bafazi. Sifuna wona uphendule uzokwazi ukujikela lo wakho. Siyamfuna. Simfuna la ngaphandle. Siyamfuna ngala ngaphandle. And sifuna ukumuza, hayi ukuthi singumthanda. Silaya wena. Siqhatha nina nje nobabili nje. Ukunikhombisa ukuthi nani nilutho. Yikho endisiyenzayo. Wena ungaphila kahle thina sisibhedela la. Into etheni besikhuluma nabanye abafundisi ukuthi into etheni ukuthi nakufika umfundisi ekhaya akhishelwa amakomishi abalekile. Uthi umfundisi ufuna aphuze into ezibalekile. Ubani obalekile la ekhaya? Nakya. Ubani obalekile la ekhaya? Umuhleke lo hayo. La ekhaya kubaleka kukhona. Ozala lapha ngaphandle. Ngisho amlanga ngokomishi nje umpa inhlahla la etholile. Inhlahla lokuthi athola amanzi la ekhaya. Ukuthi umfundisi noma induna noma ikhansela le ndawo. Akabalekile. Ukubalekile la ekhaya uNkulunkulu wakho lo muzi ubaba la ekhaya. Abantu bala ekhaya abahloniphane babodwa. Umuntu wala ekhaya uyayazi into yakhona. Awukwazi ngithethe umfundisi wethu umthandazo. Kanti lo mthandazo uza nemillion la ekhaya. Njengoba seletshelwa ngekomishini durayo. Lihle lapha kwamnumzana wala ekhaya angalisebenzisi le nkomishi mafundisi. Sewela mfundisi. Umfundisi ukhishwa leli libaleka ngaka. Mina ngawa nje kamvele. Angavela aphumela lo mthandazo. Kufuna ukuthi izinto siyicacise. Hayi ukhulukhulu lesikhwele. Kufuna izinto siyicacise. Ngifuna ukuthi sikwazi ukusiza nabantu abasesithembeni. Yebo. Akukho umuntu ungasho uphindeke lelo. Akekho umuntu ongafuna ngathola usizo. Wasesithembeni ufuna kalithola usizo. Kunabantu abasesithembeni abahluphekayo. Kuthwele nzima laba bantu. Kunomuntu osesithembeni othi kuyazi kunzima la endlini. Kudoseka kabi. Indoda esesithembeni siyacela ukuthi ayidibane
namadoda asesithembini ake ihlale ithole ukwelulekwa ikhuliswe is understand lesithembu ukuthi sihamba kanjani lamakhosikazi ala kulesithembu siyacela ukuthi awathole abomama azobaluleka ngesithembu esithembini umkhozi wakho ungamfaki umkhozi wakho akasidingi isithembu umkhozi wakho une boyfriend eyi1 wena uzokwenzani akazi ukukhipha la uzokhipha ikhumbula ke manje sikhuluma ngabantu abasesithembini abangadliswanga okay abantu abasenza agreement senze umzekelo angifuni ukuthi ubaba umseleko but ngifuna ukwenza umzekelo ngizoyenza umzekelo ngaye ngiyenza umzekelo kamseleko kunamakhosikazi bayasebenza bonke nobaba umseleko nawe uyasebenza wonke lo muntu wala ekhaya uyasebenza kuqhutshwa ibhizinisi la ekhaya kwangena isithembu sala ekhaya angithi mina isithembu sakamseleko sebusiness but ngifuna ukwenza umzekelo ukuthi asihlupheki isithembu sakhe ngoba ibhizinisi lakhona liyaqhubeka kunezimali zakhona eziphusha lesithembu kunento abayihlelela ekhaya ebenza abaphile ngaphandle kwemali uyakwazi nokuba attend ngithi uyabona lesa sakhe isithembu asibe nereason ozothi wena uphile emhlabeni uyi-explain kuwe ngoba ufuna ukwazi ukuyikholwa wena lento ekhulumayo ungathi wenza isithembu ngendaba kazibani ayizukusebenza yenza isithembu ngendaba yakho nosithathu usimikise edlozini understand amadlozi wakho umkhulu wakho ube bekanesithembu find out zila umuzwe lo muntu ukuthi lesithembu sakhe bekuyisani ube susiletha la ekhaya us-explain ungalinge ubese udlale ngalabantwana babantu ngoba bazokhishwa abakhozi babo abantu abaphuma esithembuni baphuma peer pressure finish ukwenza isilima lo uyophuma hambe kulo uphuma hambe kulo akunanto ebalekile ekhulumile lo muntu loyo uma lo wakufakela ipressure ukuthi inendoda yewanakeni but wena uyakwazi ukuthi indoda yakho yakwazi ukunaka indoda yakho yakwazi ukunakekela niyakwazi ukuthi nihlale futhi nonke nomnako wenu niphelele into ebalekile it's communication siyakwazi ukuthi sibaluleke abasesithembeni ukuthi mamela ke mkhulu ngoba lesithembu sakho sosakhile isithembu vele ku must ukuthi lamakhosikazi uwadlise kufanele amakhosikazi uwadlise ubabuye futhi ubadlise bodwa bazwane bodwa bakwazi ukuthi baqhumane bangaboni iphutha lapho akusukubulala lo mndeni kodwa ukuchumanisa uwakha umuzi wakho umuzi wakho ufuna ube nestability ube nepower ephelele futhi so umuzi ongana power ayi abuzukuya ndawo funa la ekhaya number 2 kusetshenzwe noma basebenzela abakhosikazi zakho manje siphila kwesinye isikhathi esihlukile siphila la kufanele kubhadelwe khona ama rent nazo zonke izinto so wonke umuntu la ekhaya nakadlala iphathi yakhe I'm telling you isithembu sakho uzosibona sizondla umndeni wakho sondla imindeni yabo imindeni yonke iyohlangana bazothi nababona lo muzi wakho babone ukuthi kusebukhosini kahle isithembu usathi into lapho nje mkhulu sifuna ukuthi i-communication yakho ilale kutheni ungakhulumi ake sithi nginoMantshangase nginoMambatha nginoMadlomo nginoMantuli i-communication yami ilale kutheni ngingakhulumi indaba zikaMadlomo kuMantuli ngingakhulumi kabi uMambatha kuMantshangase i-communication yami fanele ilale kutheni siba nendlela yokuthi yipi indlela yaphambili esingayenza ukuze sikwazi ukuthi lo muzi ume ubalance njengoba uthinta la kutheni omunye mhlawumbe ukhokhe rent mhlawumbe omunye ukhokhe ibill yini lokhu amanzi ukhokhela amanzi gesi nje kube ne-communication ukuthi siyakwazi ukuthi omunye une-department yakhe omunye une-department yakhe njengaye ubaba ngoba wenza i-example ngobaba umseleko ukuthi ibhizinisi lakhe abafazi bakhe bonke wonke une-department yakhe ayidlalayo bondla umndeni nemndeni yabo amakhosikazi akhe ayi ngiyakuthola isithaba siyinkinga asibi futhi asiyinkinga kubalekile into eyenza ukuthi la kube kuhle yazi now labantu no communicate nabo iyazi ukuthi nawuhlele kuMamthembu ukukhuluma nendaba zomuzi wakhe naye nixoxa indaba zenu nokuthi nizo improve impilo kanjani angithi uyabona bese yonke into consider ukuthi alright kubalekile ukuthi number 1 number 2 number 3 lokho kubalekile ukuthi kube neorder kunendaba ozikhuluma number 1
uzidiscussa nayo uziqede ebese soyithatha uyihlepule soyinika number 2 soyithatha uyihlepule uyinika number 3 angisho sengicedile ukuyidiscuss number 1 akekho umunye ofuneka afile ngazi ukuthi undermineka iorder ufuna ukwazi ukuyibamba and manje le order nayo ibambile akuchazi ukuthi ngoba sobadlisile sefuneka wona usangane ubese ushona le hayi phela usangane uzobayenza abasangane nabo ngoba khumbula ukuthi labantu lento oyikhulumayo bazoyikhuluma nama peers wabo bazohamba bayikhuluma nabo mama abo babuye futhi bona bodwa bayikhulume babodwa uzobe usubona ke lapho ukuthi labantu sebayahlakanipha bese wena uthi hayi idliso lifile wena nje wasangana wachatha umuzi wakho iorder ibalekile thina into esiyenzayo sifika sifake umuthi obalekile owakha umuzi sifaka umuthi wokwakha umuzi sichaza isithembe emakhosikazi nakho bas understand sifaka umuthi wokwakha umuzi sidlule siye phambili ngaphandle kwaloko omkhulu hayi akukho la sisuya khona angithi abanye babelivele kutheni mkhulu isithembu sidinga ngathi ngoba nemali ngabe iqiniso noma wena khona indlela ongayibeka ngayo nje clarify nje ka asisidingi imali asinandaba nemali isithembu hayi cha isithembu asinandaba nemali imali siyitholile emhlabeni imali iyadingeka manje umuntu ubona ngathi isithembu sidinga imali ngoba inkinga zamanje sezihlukile nezakudala cha asikubeke mkhulu ukuthi asenze umzekelo angeke ngibeke ibala la ake asiphiwe nje indawo insimi nje ephelele bese sekuthiwa lo baba la ekhaya hamba osebenza uzosebenza umlungu uzohola kanye ngenyanga amakhosikazi la ekhaya ayikuyolima ukusho ukuthi imali isebenza lapha lapho ayisebenzi la ngoba bayolima wena ubuya nale shentshe encane ubuya nayo bese upesha ikhala khumbula ukuthi la ekhaya sidinga ukudla sidinga ukugcoka phelele ifashion yamanje ukuyochoma emzini kabani kwamanje isithembu ufuna ukusikhulisa sibe namandla asibe nesizathu na why ngithi kakhulu mina asisidinga imali ungithatheleni wazongilethe ekhakeni ngikuthathele ukuthi uzonakela umama ngikuthathele wena ngoba lapha emzini kababa wami konakele lapha emzini kamalume akusana muntu wona ungena emzini kamalume hayi imali zami kodwa uyonakela umzi kabani kamalume nangumfowethu uyashona umfowethu ushona anganamntwana angaganiwe sese wena uzovusa umuzi kabani kamfowethu not ukuthi uzovusa imali yami or uvukela imali yami wena ekhaya isole purpose ezengayo ukuzovusa umuzi kamfowethu so kubalekile ukuthi lento ozengayo uhle uyikhumbule noma ngisho indlala seyikhona ukhumbule ukuthi wena bongazela ngemali uzovusa umuzi kamfowabo uzela kuwe ngoba umfowabo beyanganamuzi umalume lapho umalume umdala wasala washona nganamntwana uyovusa lo yamuzi kamalume into enizela khumbulani nizeleni then imali iyehla ngama distribution ngoba ngamakhosikazi wami sekuyi responsibility yami ukuthi nginondle it's my responsibility ukuthi ngithengele imoto it's my responsibility ukuthi lapha emzini yenu enihleli kuyo kunokudla nabantwana bayaphila ngicela ukubuza mkhulu uselapho ngeke nginabe ngiyaqhamalaza ngizomala ukhona manje ake sithi for we balance isalento yesintu ingabi angithathi iside nababukeli bengizwe kahle angixeki angenzi lutho nami ngiyabeka nje njengomfowambatha nje nami ngiyaphosa isivivaneni ukuthi mase ngakuthiwa lento seyibalansisa lento yesintu ngoba ngiyabona sikhuluma ngesintu phela la sokuthatha nokuthathwa yebo nangu mama noma isalukwazi sinendodakazi yaso eyodwa mhlawumbe noma bayashona abafana kodwa kwasandodakazi eyodwa and le ndodakazi le iyona ebheka ikhaya yebo iyona yaba namandla mhlawumbe isebenza noma government kodwa iyona ebuka ekhaya esupporta nomndeni asikisi so into engifuna ukuyibheka nengifuna ukuthi ibalance nangu uyafika wena mkhulu khehla uzoganwa ubani iyo le ndodakazi yakhe sikumele uyayilobola nize impela nifike ekutheni manje icace uzuyithathe yebo what about lesa simo lesiyana sikagogo
oyedwa laphana Yeah. ngoba angithi uma uyithatha le ndodakazi mhlawumbe unengane uzumthatha nezingane zakhe nezingane zakho nobabili angithi Yebo. what about isimo sikagogo lesi usala vele yedwa noma kuba nendlela eyenzakalayo ukuze ugogo akwazi ukuthi qhutshekwe kuphilwe lapha Awuzwe. Uyibeka kahle. Asije sinabekelisa ukuthi nje le ngane kagogo inomntwana. Mina ngizothatha lo makoti lo. Nangithatha umakoti into yokucala umakoti uzongitshela ngesimo sakubo. Umakoti nangithatha la sekumina ke manje ke ukuthi leya muntu angikwazi ngayomncisha ukuphila kwakubo. And angikwazi ukungancisha abantu bakubo ilento bekabenzela yona. Khumbula ukuthi indoda nayizothatha umakoti. Indoda afuneke ilekelele umakoti umlekeleli wayo. Umakoti nakasebenza siyabonga akaqhubeka ondle kubo. Okay. Imali kamakoti asingalobe silobe sifuna ukuyihlukanisa kaningi. Abumakoti bonke futhi abumakoti abahlakaniphile bayakwazi ukwakha imisi yabo. Indoda iyakwazi ukuthi ibeke noma u5000 umakoti athathe noma u2000 epain yakhe athathe u3000 awumixe kubo. La ekhaya hlala kunokuthula. Yeah. Awukwazi ukungachitha isimo sakumakoti. Ngoba igugu lenhliziyo yakhe zisele kuphi? Ekhaya. Funa kondlela yamntwana okuphi? Osekhaya. Into enhle thina siyicela ukuthi lo mntwana lapha ekhaya ungazi umthatha uthi nawe uyamlobola umlethela endlini uzomsanganisa. Akahlangani ndawo nawe. Umntwana kagogo le, umlanjwana kagogo le yani. Lo mntwana afuna kagadi inhlahla yakubusela nogogo. Wena ufuna nikwenze gqugquzelani ukuthi lo mntwana angasawonakala lapha kagogo. Uma kodwa umthathe kodwa ungahluphekisi ugogo ukuze lesibusiso sana lomshado sambe sephambili. Esibusiswa ugogo lapha. Ngoba ugogo uyawufuna ukuthi lo mntwana ashade. Futhi akafuni ukuthi amshiye at the same time. Yes, ikawuthu. Ikabi uzomdedela ahambe ngoba isimo sithi akahambe. Isimo sithi akahambe. Wena ke ndoda musa ukufuna ukuphuca ugogo iqhaza lakhe ugcina usungafuna imali yokondla ugogo ngoba ugogo uzosuke bese aqalekiswe yamshaya ukuthi lo abuye ekhaya. Kanti wena ungafika ekhaya ufika uthenga lo grocery ugogo uzothi ihambe endodeni. Ugogo sekacedile uclarify le ndoda ingene nani lento lo ehlelele lo into ayihlelele ukuthi uyamondla wena ndoda ungena nento yondliwa le ibenzwa yilo mntwana ngene uyibeka la endlini nawucala ukuthi gadla logogo ukhula inhliziyo yabeke akhulula isibusiso nalo mntwana ukhula inhliziyo uthanda wena sekayakwazi lo mntwana akhumbula ukuthi ke into ayithandayo ngawo uyakwazi ukondla kubo. Uyakwazi ukumondla yena. Yeah. So ngamanye amagama nakathenga igrocery yena ayenza idoublish athi le yasekhaya le la ekhaya kusho ukuthi awuzwe ebhlungu. Imizi nemizi ihlukene. Imizi yonke ihlukene. Kunemizi umuntu ongakhona ukondla kubo, omunye ongasafuni ukondla kubo ngoba kuba bayamthakatha. So lo umthathi umkhiphile enhluphekweni. Nomcala umuntu omgane umkhuphe enhluphekweni. Uzwe ngayo ukuthi athathe into yasekhaya ngene kuyo. Ulo makoti okhipha into yakubo. Usho ukuthi kunento yakubo ayaziyo angasafuni ukuthi nawe uzungene phakathi kwayo. Bandakanye. Uyazi ukuthi lapha kubo ziyabuya kudlalwa. Uyogcina azalahlekelwe uwe ngendaba ukuthi kunakwe kubo. Kubalekile ukuthi nasibuka lezi zinto ezokwakha lemizi kwenziwana emzini. Into engilwelayo ukuthi abantu abangafocus ekutheni imali. Imali iyaba khona. Kodwa kubaleka ukuthi wena impilo yakho uyorganize kanjani. Mawungana order mina ngitshela manje uhlala ungawuthola umsebenzi ngoba una order. Wena nje number 1 usikhothela uhlala kini kodwa. Usikhothela uhlala kini. Unemali na yonke into kodwa usikhotheni nje. Ayikho into oyenzayo ngale mali. Idlozi lisibona isidingo sokuthi ube nemali. Uwesi ungena uyaphuma uchitha imizi yabantu. Lo nhlahla ucabanga ukuthi kwenzakalani ngayo. Lesa sikhathi wenza okunye kubalekile mkhulu. Yonke into uyenzayo ine time. Akekho umuntu abana bobo ubhizi ushintsha ama partner wakha ama soul ties empilweni yakho. Azokuvala uyakwazi ukungena wendoda ungene umuntu wesifazane obeka lobachithelwa iziso. Kuvaleka ini la kuwe kuvaleka lenhlahla. Mawuthi wenza ukuthi akusathengiseke estradini. Uthi emsebenzini sewuyathukwa
uthi la impilo yakho sekune up and down umane wangena lo yamfasi lo mara ufuna ukuvuma wena ufuna uzoblame lo hlana la endlini wena uwe solo kwaba wala la endlini uwe wala umthakathi wamfaka endlini finish enhlari straight. so kubalekile ukuthi empilweni zethu asibe neorder ukuze iorder ihlale empilweni zethu ayibeki ithi qala iba neqiniso wena zazi ukuthi wena ufunani nawufuna uganga zazi ukuthi ufuna uganga ungathi wena hayi ngiyindoda angeke ngikwazi ukuhlala nomuntu wesifazane usuku ukuthanda lokho wena uyolo kuyihlangisa ukuthi uthi wena lento uyizwa ngabakhozi bakho bayikhuluma ukuthi indoda afanele kube khona umahlekisane emaceleni bese kube no straight unamanga ayikho lonto la hey unamanga man wayezikhohlisa ngoba uyakwazi ukuhlala nomfazi wakho ni2 nawufuna ukuyada eda iba straight forward ufuna kuba nomfazi wesibili ngaloqamba manje yelo udlala ngumntana abantu uthi nena nomntana abantu niyatshontsha intshontsha na ungitshela kahle yini lento niyitshontshayo ngitshontsha ukuthi niyadlana nitshontsha ukuthi nitshontsha igrocery la endlini mixer ngaphandle umantshontsha loyo nayo le mama utshontsha ukuthi udla isikhathi sababa wangalini umntshontsho loyo lo mntshontsho uzonilila to what uzophela bese egcina umntshontsho yeah angisho inayi la yakhona kuzophuma makode ekhaya kusali umntshontsho bese sakazo uzowakhabusha nomntshontsho nayo bese ukhishwa uzobe sokhohliwe ukuthi wangena ntshontshiwe nale nto izawutshontsho ake sibuyele lapha emuva mkhulu singene laba kakhulukazi abantu bakho yeah singena kubo manje bese sikwazi ukuthi siphoze egcineni emsileni yeah namba abantu bakho ke abakubukayo osuke wasebenza ngabo nabanye futhi asebefikile ngoba ngicabanga ukuthi bayakhula usuku nosuku njobe umsebenzi wakho umuhle kangaka nathi siyawuncoma mkhulu kakhulu cha muhle umsebenzi wakho mkhulu ngiyabonga uNkulunkulu akwandisela impela so ukuthini ukuphawula kwakho nokuququmeza mhlambe nokubonga mhlambe noma uvo ufuna noma imizwa ofuna ukuyidlulisa kibo then sikwazi ukuthi sithi yeah engifuna ukubeka kakhulu mkhulu ukuthi siyacela ukuthi abantu abakhumbule ukuthi nabafika bonke futhi abantu abafika esigodlweni bayazi sihamba ngeorder yempilo yakho uzalo wedwa ufuna sambe sazi into yakini yini singene entweni yasemzini wakho singene ebudlelwaneni bakho sifuna ukufaka iorder wonke umuntu olashwayo ngicela ukuthi ungami entweni eyi1 asingalobe silapha umkhuhlane ongapheli asiphume emkhuhlaneni asibone ukuthi sothola ingozi edolweni sikwazi ukuyamuva sicela ukuthi masilapha ibusiness lakho asicede phela ngokulapha ibusiness lakho aliphumelele sicela ukuthi nawe uzothatha into zokulungisa umuzi wakho iba ready ukuthi so ungena esigabeni sokuthi manje umuntu wakho uba involved abantu abafuna ukuphila siyacela ukuthi abantu abafuna ukuphilisa futhi imizi yabo nobudlelwane babo yiza nepartner yakho ungezi wedwa nokuza wedwa uzobuza ngomuntu wakho ususukhuluma emzini wakho ungayicala into ongayazi cela kuba bonke ababukeli ngihlala ngigcugcuzela lento ngiyacela ukuthi umuntu akeze into ayazi into nayazi nakabuka le podcast abantu bayazi ukuthi sikhuluma mapha ama part of ama aspect empilweni yabo ukhona umuntu esimthintayo ukuthi lento yena uyayidinga khumbula ukuthi udinga leyo nto leyo ungafiki bese soyagagamela ngoba sowubona okunye thina sizokutraina akekho umuntu esingamtrain ngisho nabathatha into ezirong nabo siyabatraina before bayithatha ungathi naseyijikile ebese sokhuluma amanga nasokwenye inyanga ngoba abantu besebame ngenyawo athi hayi man akangisizanga sikusizile uwena udecide ukujumpa ngoba uyazi ukuthi wayenza wrong la wrong lo mina abantu abenza wrong bonke bayangazi lasicela ukwenza wrong siqedile isesiyakhatha lo line ukukhuluma mina nawe ngoba wrong angikwazi ukumlungisa boku wrong but right ngiyakwazi ukuthi yona sekalimele sibe simlungisa bo right njalo mkhulu Thokoza mkhulu siyabonga kakhulu Khehla siyagoqa manje siyabonga kakhulu siyathembisa futhi ukuthi ababukeli besokuletha futhi ngoba babuye besithethise bethi kanti uphi umkhulu Khehla sizosikisiba nawe nje ngoba bafuna ukulamba kakhulu ngiyabonga mkhulu sisatholakala still kuleya number abayaziyo u067 400 5978 067
400 5978 WhatsApp number yokufona, uTikTok ukhehla lami, uFacebook umanikiniki futhi akujiki. Nkosi manikiniki. Bengithi ngisazokubuza ukuthi azikho inguquko ze-social media nenamba ekhona kodwa ngoba usuqondisile ukuthi kuseyiyo leyo mhlonzi. Ngihlala ukuthi akube yiyo futhi siyabonga ukuthi akakalimali. Ngoba khona ke yalimala sashintsha nokuloku isamile. Siyabonga mkhulu. Abantu abasondela bafowethu njengoba manje Good Fridays, emaholidini anengozi nemoya emibi kaSathane. Siyacela ukuthi abantu abaqina abantu. Siyaqhugumeza nalokho thina sithathe side thina. Induku nempande iyadliwa nje. Kabi. Abantu abaqina, abantu abakhotha, abantu abacatshwa, abantu unuka insizwe nje ngoba siyohlangana nemndeni. Yonke lento lena kubalekile mkhulu kakhulu. Abantu nabangayivikelanga bona ungathi uamen uzokulamulela, ayisabenzi laba kaAmen. Ungafuni ukuvala ihlelewani uthi uyabona awuboni. Ngoba uqhamuka ngapha kokushaya uzokushaya akukushaya ngeke ubelieve. Njalo mkhulu. Asabe mkhulu siyophuza amanzi. Mina nguXolani Mfowambatha kuShanda uNdaba ezithi umthiyo Sontshikazi. Ushoda uMatinda sinqamsodidla madla kwangathi kanogwatshoza icolo. Umthinta dakho dakhe uCatho. Sengiyaphuma ke sobonana ngenye episode elandelayo.